Mutari wa ngavana Kawira Kirimantu jegie watho mugambi imanyarane ameneretie uge bwa mandagitari ati rwang'irwo gima miruru bati gucoka kiri thirikari nene akiuga untu bubu butiombika tonga katiba igarurwe na acoketie bari tayari gutanganira na baria bonthe baciumitie kwangaratania utongeria na wathani bwa Kawira Mwangaza akiuga guti maandamano jagatethia kinya jakathithua ntuku cionthe. Muthuri Muriuki ni aranirite nawe na gututumira riboti iji. Mugambi Manyara urani mutari wa Kawira Mwangaza Kirimantu jegie watho na ina ciumiritie na kuga control wa budget kindu kiria thithirie ligi kiega kia kurekeria mbeca cijandene kaunti ya Meru. Kwa kwenda kuga control on budget na thithirie the proper interpretation kana na taulire ko tondole kuga na muchokere ngatho nyingi muno nonto bwa kuthithio nonto nkuona Meru county ngwitha ini kuendelea anda mheshimiwa Kawira Mwangaza. Enda muna bubu Mugambi Manyara akiria mantu jegie mugomojo madaktari arabarugira ri kaunti ya Meru etikomana na ugima wa mwiri na kuombekana butha bwichoko kithirikari nene. Mugambi Manyara twa kibera uju pako iba kwende health sector ichoka ki national government iba tinga the procedure ya umire ki national government ya jage county government nayo no mwanka bete ba amend constitution ya Kenya ile yugete health involved function ibachwe ibadithia referendum nene sana ikuruke muswanda ya kuga health services ichoko ki national government kenda chiomba gucoka na bakathithia wake badithie referendum na referendum iwe kuruka Kenya yonthe na Meru wake igachokwa county chonde at the same time constitution yetu amended pakomba uto tena problem. Akiwa na thirikari cha county itina mainya kura madaktari bakariwa akombekanite nandi kababi kwambiria mutaratara ndotigiri bochoka kithirikari nene services ira daktari bayana na benefit ira bona kana micharera bali agwa Meru county design gaja Meru county government she design at national level the ministry of health ba negotiate bakangiri ura daktari bakaria wana benefit chao across the country. County ya Meru tuka communicate on decision you obuketwa bwina issues na maleija rabu kulewa tenga bana problem yumete ona obukwenda kuichokia na Nairobi na te problem ya Meru wake ikenya yonthe kethiri meshare tuka delayed te thirikari ya mheshimiwa Kawira Mwangaza endireaga mbecha national government endireaga kulirize mbecha kuma Nairobi. Araugite nandi ngavana monthe ndene Kenya iba makimono nuraigambara Kawira Mwangaza retire na nandi bonthe benogwa bakwingwa indi amuna bubu auga maandamano ndene kaunti ya Meru jategarura mantu amaingi koti titegaira wingi bwantu kana gituma kira buringa na ukaja kende decide case uregeta koti itumera gioto gya sheria ampombo bwira manto ya jonde bukuthithia jatena effect kire outcome ya impeachment case irerio na manto ya jonde bukuthithia jatena effect kire no ngavana Meru onto rinde koti mugite no ambuga naru bwatinda kuthithia maandamano nara bugatinda yetha bulio na kintu bonani wana bwara kamuthere ogoro wa mama bokira rukiri ukethera Kawira Mwangaza nowe ngavana Meru county lakini kesi yetira twakarande tuone effect ya decision ya kuimpeach mheshimiwa Kawira Mwangaza na ground ila impeachwe na chio kiri ngaba na bangi bonde lakini ndomba kuuga generally mangaba na bangi bonde bakiwa bali atali nene kinyabo bomba kuimpeachwa on searching grounds watweka ground jana impeachira Kawira Mwangaza na utumerike kuimpeach governors then you think about na survive impeachment in the whole of the country. Akiwara bakinyite nandi ukeja kwendeka nandi kuba bakwenda wingi bo MCA bena witikwe bakeva bakibona impeachment yembere keda ibukulikana no mwaki mheshimiwa Kawira Mwangaza alino na yara ali na 20 kote kuona na kuthithia effort kia reconciliation ikyo yutuma babange bakweja ingwete kiene the last impeachment by the way nonto iragire MCAs batatu kenda motion yefiru ko bakarete nge ya ithandatu bakwa bakareta Kawira Mwangaza kethwa akuru concern na more than that MCAs bukatinya 35 ko wiwite kuruka muthene akiuga we andite nkunyogi Kawira no tira kebero na bona ni batinogwa kiribango ekwebebiria Kawira ofisine na bugatinda kuiswa time gutuma na kwa Mugambi Manyara utike Mugambi Manyara kwenda stop wasting your time please untukagita kenu buguta
kagita kau buguta gatumire ni guchwa njira ingi iria bugatonya ni obishia kawira Mwangaza chwe ni njira ingi iria bukethe maandamano bukuthuganiyo yakabutonyithia ku ongere ni antu na ya mathigi na tujo twingi na buthithe yonde jara bukuthugani yombo butonyeku lakini mantu agucho Mugambi Manyara musahau buriganirwe na ura bwariganirwe wonka nontu itu nota ite agethere the last impeachment kana strategy kumulitagite bakagire strategy nyingi muno kira kiri important ikethera itayari na prepared kubando njirera bakejanio Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiro Kangangi.